vahvad lapsed, nad laulavad nii ilusti. Герои сказок тоже охотно поют, танцуют и с удовольствием занимаются музыкой, как это делают медвежата из сказки «Медведь играет на инструменте», из книги Милли Киппер «Звери, птицы и насекомые». See lugu on Karu mängib pilli, kus karu tahab kangesti ise muusikat teha. Эта книга обязательно понравится маленьким читателям. Mille Kippar on Eesti rahvaluule teadlane. Ta on uurinud Eesti loomamuinasjutte ning koostanud kogumiku Loomad, linnud ja putukad. Vaatame seda raamatut ja kuulame laulu Sõit külla. Esineb Tallinna lasteaed Kikas, juhendaja, muusikaõpetaja Merike Müürsepp.